tulis tajuk aku seorang video. Oke, video doiti ke dekat dikunci aku kau kita. Banyak video kalau nyari pak di video mega pak lamba web seram. Sudah kita terus ke video tu, aku ngarap kita tekan like dan mega tekan subscribe ke warna merah mansaunya, tekan sampai jelup. Oke, video ke perubahan tu ya nyadi nyadi ba tempat kita ya nyadi ba menu bukai. Oke, ke video tu ya nusi ke dua iku lagi bini selalu aja ningau tega membunyi batas ada usluaya sampai ke laki itu na lihat hati lalu goji dekat mendak nak mau tega membunyi selalu batas adaunya bahasa kan dikenal itu nya pituge labanya video blog ari pituge ya ke di aku laban dia baru yang bisa translate bahasa Inggris lalu bahasa Inggris yang aku translate ke bahasa Melayu enggak aku macam-macam dia. Oke, hari kita nak mulai masa kita mendapat video tu mega kalau dikenal aku dalam siti cerita yang ditulis aku nya video rumah baru. Jadi kita benda cerita aku nusi ke rumah barunya kita tahu tekan link batasnya ya yang keboraknya tekan aja. Oke, itu kita mendapat video tu. Por que abriste isso? Pai, ainda por cima não foste tu que apagaste a luz. Desculpa. Mas dizer, tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Pai, tem cuidado. Opa! Opa! Não, tu não vais lá sozinho. Ai. Opa, olha, vai lá tu, toma. Toma, eu fico aqui, desculpa, não consigo, desculpa. Desculpa, eu estou cheia de medo a sério, vai lá tu, mas tem cuidado, está bem? Olha aí, olha, estás a ouvir. Tem cuidado, vai falar comigo. Calma. Estás bem? Não vá lá, está tudo escuro aqui abaixo, vá, gente. Não vejo nada. Aquilo para Estás bem aí, Joana? Caraca, o que é isto, meu? Não, nada, está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem. É? Nada à polícia. Não se vê nada aqui, meu. Não. Opa. Peraí, eu ajudo você. Oke, semua itu kita bisa pada bagian atas tangganya ianya bisa kita warna borak ke warna matanya warna borak. Oke, semina berapa saat aja utainya keluar so aku rewan baru ngambil kita muda. Peraí, eu ajudo você. Ya video tu nang daripada aku kalau bera dalam lama web
seram. Seram ke selalu tempat aku baca cerita-cerita seram. Lepas harinya aku boleh ada do aku nusi ke cerita seram bagi kita mega. Lepas aku selalu betul-betul vlog-vlog tahu ke tempat-tempat dua tempat tidak bisa ngayan ke video seram-seram dah bilanya hari menombukai tahu ke menua semak kita itu deh. Harinya aku bisa beda video-video kalau jadi oke sekali itu bisa city video tu hanya video dalam rumah ya bisa ngasai ke bisa menyutai baru rumah hanya tahu ke ditulis blog tu loading baru rumah ada tempat kira tempat baru rumahnya yang bisa nengok utai ke bunyi mayanya bega bunyi udua yang bega bisa kan jalan utai bega beda utai gau nyawa ketakut uduanya oke dia utai beda video ke situ tu. It sounded like someone walking up down the steps. But anyways, I'm going down, and I've decided to videotape it to have proof for my wife. She doesn't believe me. All right, here we go. Hello, I know I hear you down here. I know I heard you. Holy! Oh my, dude! I just saw. Holy man! Holy! Dude, I swear to God. Oke, sekali itu aku beri ya slow mimiat ngabi kita sama meda nama utai ke baru tangganya nama utai ke nyadi dalam video ke situ itu. Alright, here we go. Hello, I know I hear you down here. Itu main slow ke. No, I heard you. Oke, isi bagian utai ke celum ke di tanda umirnya yang pansut ke utai celumnya. Holy! Oh my, dude! Hanya antara city video seram ke kalau viral dibaca mian dalam blog cerita seram ke blog Google oke Facebook. Oke, bagi kita ke bedaun tekan subscribe komen tadi tekan subscribe tekan like mega tekan subscribe ke bisi maya bukai maya mian bisi meda cerita-cerita seram begitu aku deka berkongsi ke kau kita nama aku teken nyadi amai ka tahu kenal aku pandanmu banyak seminar dibaca aku blog Google cerita seram. Oke, nyajari aku hari bujang dampak mata menua. Terima kasih yang guys sukong kita udah tekan subscribe-nya tadi. Oke, mau buat dulu aku. Bye-bye.